The Sinjuki Nong Sanshar Shnong and Kabri U Hinnutrep and the Sinjuki Rangbakur Kabri U Hinnutrep on Tuesday submitted a memorandum to Meghalaya Governor C.H. Vijay Shankar urging him to ensure the restoration of Section 16 in the Khadc Hills Autonomous District Council Land Bill Amendment 2026. Addressing the media after meeting the Governor, General Secretary of the Sinjuki Nong Sanshar Shnong Kabri U Hinnutrep R.L. Bla clarified that the two organizations are not opposed to the proposed amendment bill. However, they strongly appealed for the reinsertion of Section 16, which has been omitted from the amendment. Bla said the KHADC, as the custodian of indigenous land, has a responsibility to safeguard existing legal protections. He maintained that provisions already in place should be preserved to ensure continued protection of land rights in the Khadc Hills. Jingwan yang kedua ni jaulat jela kalau ban pensngau hu ya ga jing sngau ke jongi na kaliang ka sinjuk pinok sinsyar snong ke beri nyokrap bat punjuru na kaliang ka sinjuk tirang ba akur ke beri nyokrap halot kene ta propose amendment land bill 2016 di kumbupi pilai orang nilai sedang banyak na koi ke district ni donru ke jing yang pai ba hagan nyau tarik ba baro arki kunhon ngile merjin lang ba ngingi persya ya kan ye ke jing wang no ya ke section 16 da kan ka propose amendment 2026 dingi kentu yulat ke jela ya ka ke bla don lupa kadai ban ne bansa marketis council kadai kanong pek kanong ri kanong sumar kanong da kanong ker jongi kendau kasi ap jongi ya ka longjat ka long kha ka jongi haga jo por kanong pek ban sumar ya ki culture ya ka custom ka jongi ki riti ki dustur ki jongi ki habai ba kalong kumne ba ngitep ba kila pa ya ka bil ban yo ka sen jong lat jela ni wan ot ban nam hu mar ya ka ilka act 2024 dai bo hiba ya ka sen ko jong bat ya ka lineage ha ko ti menta kumno mo un persya ya ka ka ba ula kubot na ta ni wan ban summit ya ka memorandum hu pan pau ya ka jing snow ka jongi daga mensiam ka bas ngau khia bang yempoi perhat ba kata kabalong ka kme ka jongi ka ban yada yangi kum gajat benreu bat mangi ka thmai ka jongi ka dei bat ka just council menta kami panban dakan ya ka jinge ka ba wanra kumtang ya ban sing ya wan ai ka memorandum bu but ngin late lu sa state government so chief minister so DCA minister ba ngin ai sa memorandum sa kiro but ngin pe kay ka babi nata tangkata he adalah hello kan diri yang jumlah te ke shiris ko nakaliang jumlah uang kabahaba hindi ya bendo ya state government marhaba kut ni tip hi ba ulat kejela unpan hi ya ka views jong ka state government jong DCA nang tangata masa watch to ngim persya ya ka digitalization ya ki records ki kendau ki siap bat ngimlen hero ka jing baharu kadon habe de bat tu ngi kershan henry ba pinwen pat ya ka pro 16 ngim ya ha mar hadu manta manna the village ban register ki kendau ki siap ka jong pi hapo ka revenue department ka sarkar ka pani ki jewelry ki pata ka peni baga kanang itu igirang ba sno henry kum ka long manta long ni to sure la chule bai tang ki isi juga discount te kamla long yiki ho ni i gajing pendon bakala yiki rira te yota wala bakala di ben penstam henry om yo barak kata ga isu dua